Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Hagajingpan kre ki seng san hima na gabanda ke election MP shiteng samoy sa Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency, Dangshan, ka National People's Party NPP, kalapan skam ya ka kerteng Dr. DRL Nonglait, President ka Khasi Author Society kumukurtong jongka. Nalor ka kerteng Dr. DRL Nonglait ka seng san hima ka baningkong ban penbana kertong kadai ka Voice of the People Party VPP kata daw Dr. Bats Kemmerbo uba ka party ka bu thong un job bujli yakani ka seat haka jaka jong Dr. Ricky AJ Singkon ubla khlat no haka khat khandai tarik rumpang arjar arpunriu. Watla kiwe pat ki seng san hima kim pat pen scam ya ki kertong ban yakon ha kani election ka baka Election Commission of India kam pat pen bana tarik Henry ke Congress ke pen idak bakan pa yakon hi dau ba Vincent H Palau MP berem ubala mi khmat lai sen lenter ya kani ka seat kata hau arhajar khat sau bat arhajar khat khandai. Henry hak election MP Lok Sabha House nam arjar pusau uba pala hak jingpen krep ban job hak sien ke pasau pen ban ulasha pen lim no hau Dr. Ricky AJ Singkon jong ka VPP ubaliyo ban kor hadu san lak nyopu hajar nyopu pra vote batam yo ba pala da lai lak nyopu hajar khandai spa shipo vote naki lai po hundredly MLA constituency ki badana po ka Shillong Lok Sabha Parliamentary Constituency. Ke NPP, hak election MP arhajar arpusau, na Shillong Parliamentary Constituency, kalapin yakon dak Dr. Amperin Lingdo, ke MLA ke East Shillong, bat ke Menteri hak Sorkar MDA2, hautew snam, bat kalayo ban khor shilak prapun reu hajar, sauspa prapu pravod. Kumban sukdo hautew snam arhajar arpusau, hak election MP Lok Sabha Natura Parliamentary Constituency, ke jing job kalalet show saleng e sangma, jong ke Congress, dak bapen liam ya ke agatha ke sangma jong ke NPP, dak batam shilak sanpusan hajar arspa saupui vote. Hakini ki khendiat sngi, hakajing penbana kertong yau Dr. DRL Nonglait, apau banalor baude u President ka Khasi Author Society KAS, uladei ru u Professor bat kum unong don benta ka hakatho ka puli hakajela. Laong baude u badon benta baha hakaban pen priang ya ka puli puthi lingba ki kam hikai, ban pen yat ya ki jaka puli, ke kam thokot, ke kam wat benya, bat wat ki kam ban pen wandur ya ki policy haka puli dangle, ki bala pen trai kam daka sorkar, klam daklet ya ke jingyalam, nakmat ban ya ki hakaban pen rung ya ka ketien khasi hapo ka kernet ka bapra jong keriti sensyar keri India. Nalor ki kerdan puli bahe u Dr. DRL Nonglait Udei ru ubala hikai bat beten nanti yaki samla puli haki babon ki kerdan puli bat ru ubala bat yaka kam principal haki college bat long ru kumu head of department of Khasi Nihu Shillong bat kumu director jongka College Development Council Nihu Shillong. Udei ru ubala don benta bat syak thungkam haki committee jongka sorkar jela ban kentiu haki benta bapher bat kumu president ka society ula bat yakani ka kam nadu usnam arhajar khat ar. Naga jingbot dien ya kajingya lenti jong Dr. DRL Nonglait haki kam bapher lapau ru boleh kun atli ki election MLA na Paryong constituency Henry uklam la ban poi syakathong. Kalapau bakadei house nam khat khandai spak khandai pulai bau Dr. DRL Nonglait ulai kun ya ka election MLA na katai ka constituency da ka tiket ka seng Congress. Hakatika jing kun u Dr. DRL Nonglait ulawan baar bola syatam dan lai hajar sanspa andru pusan vote hau nong job katau ba tubar len lengdo ubleyo kur nyo hajar sauspa sau pusan vote ubleyo kun naka Hill State People's Democratic Party HSPDP. Hak election ka baar jong snam khat khandai spa khandai pupra u Dr. DRL Nonglait ulay kun naka People's Democratic Movement PDM bot lawan chaka kerdan ka balai da ka bayok kur si hajar sanspa prapoi vote but yakanik election how to snam ru a job biang do ba tubar len lingdo naka seng HSPDP. Kumbalong haswa ban poi ke election MP siteng samoy mentau snam hakaba ka rai ka day daw pat ba ki bapau kerteng ki dang tang kini ki laingot kat ba ka UDP ka BJP ka HSPDP ke bedan lang hak sorkar MDA2 hak jingelam ka NPP kimpat pan bana IA lakin penyang kertong nekin kersan lang yo kertong ke NPP. Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita
Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.